Dobro došli u novi video. Danas pravim ukusan ručak od piletine i pirinča. Ostanite uz video i uživajte. Na početku treba upaliti rernu na 180 stepeni da se zagreje. Ovdje imamo 5 šargarepa, 2 čena belog luka i 1 glavicu crnog luka, sve iseckamo. Sad krećemo da stavljamo sve u tepsiju, pratite korake. Na kraju pokrijemo alufolijom. I stavimo da se peče na 180 stepeni 1 sat i 30 minuta. Nakon 1 sat i 30 minuta izvadimo i skinemo foliju i stavimo da se zapeče još 20 minuta. Gotovo, servirajte dok je toplo i uživajte.